Biara palpin na me elere katumna. Tueer Rkelly intere wech ka amërika. Rkelly ramela twar mangach kelungu mon kelio. Teke na singwanda gorgaji kajen teke twar ngwane ya kamra te noke. Teke video ntu ngwante go. Enteme che twangano cha Tueer Rkelly mela twar ka amërika chaje yiɛn karunti shop ko jendiok. Karuni shop ko jendiok betere te jen kaka. Kaka men yan kaje jen cha wonunu batoj ka gwar ka bom ki ba gwar baga kebo to baga try ka bom akana no. Cha chunang rete jen and it didn't contain chakep ko bom kan ikono to michal rep kira me brand bi kep ko bom ka cheno ko waram mo ramela chup gwada dan en la na de yan katin jalaro yende na me ne ko gwan ber sheto ba pel dunu anteme cha ngugo to jen bete ko rudu jen dio krete jen bo cha gujo to ne retijorian lot are we ka amërika en men chito ngaten content gwan ka Rkelly tiken ke videne ki te nyodo Rkelly de jek chakalat jen do badan yan karam te ram yan ke akane videne ki te nyodo kan ka nyot cha video den continue do jen chenat cha ka pin ka bom cha ka nyot ba kan to jakan Rkelly ko to betere te jen ka runu shop ka jen diok cha jon ka gwasun baran tama cha ja ko jen men jokka je to runu jen diok be ka yik nang rete jen gwada dan ende ko rwande ko linga jen me biate kamar